Ba ke bangwe ba basadi ba le 108 le bana ba ka nna 250 bao ba bolailwe mo Afrika Borwa go simolola ka Moranang go fitla ka Sete bosigo monongwaga. Jaaka dipolao di tsweletse, bagwanti ba ne ba itebaganya le mo presidente mme ga ba oka-oka. Rapers and murderers being released on bail, 855 women and 243 children killed between April and June this year. 4-year-old Bakgaratlhi, her rapist and murderer, was released on bail for the rape of a 9-year-old. Tesla van Wyk, rapist and murderer, was released on bail. And I believe their blood is in the hands of the parole boards and the magistrates who granted bail to people who should have never gotten bail in the first place. Bangwe ga ba senya nako mme ba ne ba potsolotsa baeteledipele. Who's receiving the patient, the first contact, it's either SABC or health. And if you're not investing in health and SABC, then what are we doing? We are not going to get the end result. This report of the police to me is the fallacy. I'm not, more especially in the Western Cape. That report, it must be scratched off. The sooner the better. President, please remove the Minister of Police. Dintla tse di tlhagisitsweng ke sepodisi sa Afrika Borwa di dumelana le matshwenyego a tlhagisitsweng ke balola ditshwanelo. Mapodisi a tlhagisitse gore ditlolo molao tsa thobalano di tlhatlogile go tswa go dikete di le 46 ka 2020 go dikete di le 52 monongwaga. Dipolao tsa basadi di santse di le kwa godimo mme province ya Eastern Cape na le dipolao tse di kwa godimo go gaisa. Our most recent study is 2017, and that's come down. The rate of intimate partner femicide came down to below 5. This, however, is still a large number of women. In real numbers, this is over 1,000 women that are killed per year in 2017 by an intimate partner. And this remains 3 women killed a day by their intimate partner in our country. Le fa tona ya bosiamisi Ronald Lamola a ikuetse gore go nne le phetogo ya menagano gareng ga maAfrika Borwa go fedisa tshotlakako ya bong, tona yo ikarabelang ka basadi, basha le batho ba tshelang ka bogole kwa kantorong ya ga mo presidente a re puso e ka se lebagane le ntwa eno e le nosi. Bangwe ba tšagaditswe ke puo ya mo presidente Ramaphosa. When you said it's enough, what was enough and what have you done to make sure that it's enough, right? So we have not heard what is it that he has done. He has not said to us on accountability, this is what I'm accounting on. Samiti ya tswelela.